Cari fratelli, sentiamoci chiamati qui per servire mettendo al centro il dono di Dio. Ispiri il nostro sinodo a rinnovare i cammini per la Chiesa in Amazzonia, perché non si spenga il fuoco della missione. Ein besonderer Wunsch ist von der Synode, dass die ganze Welt die Aufmerksamkeit auf Amazonien richtet. Necesita el apoyo de toda la humanidad, el apoyo de todas las religiones. Queremos que realmente haja essa experiência de conversão verdadeira e conversão pastoral, conversão ecológica et conversão também sociocultural. Si nous voulons sauver la planète, il faut sauver l'Amazonie. Si nous voulons sauver l'Amazonie, il faut le faire avec le peuple amazonien et avec l'Évangile. Ahora es urgente luchar por la vida en la Amazonía. El centro que nos une ahora en este sínodo es Jesucristo.